14. i 15. jula u Živinicama održan je trkački vikend koji se boduje za regionalni šampionat u Pro Drag i Kup Srbije, poznatiji kao Street Race. Ovo je bila posljednja prilika za takmičare iz Srbije da uzmu bodove, jer se uzima samo jedna najbolja trka u inostranstvu. Tu priliku iskoristio je Nebojša Blagojević i sada ima isti broj bodova kao njegovi suparnici u klasi 12. Organizacija pod vođstvom Mensura Redžića bila je besprekorna. Mensur se čak i o nama novinarima i snimateljima brinuo. Donosio nam vodu, a takvu pažnju posljednji put sam doživeo samo kod Zvonimira Dasovića, organizatora i idejnog tvorca Česlova Street Race. Ispričaj nam malo jučerašnji dan. Jučerašnji dan je bio jedan teži dana kad su street race trke u pitanju. To zato što je bilo 13, to je bilo u klasi 12. Pa svih 13, svi uglavnom idu u nulu.
čak neki mnogo brže nego neki automobili su bili mnogo brže za klasu 12 nego što im je potrebno. Tako da su ona prva dva odmah probila. Meni je auto slušao sasvim solidno, ali imao sam gorivo iz Beograda. Tu je bila posebna priča zato što je se odme šetovićim auto koji ide 11.2.3, on je ponovno jednom 50 metara. Ja sam malo se spavao na startu, međutim, malo sam auto išao 11.6.7 i ja sam izvodio 12.1 sa kočnje, on je bio ispred mene 30 metara i vodio 11.5. Vreme auto je 11.6, a izašao je sa 137 na sat. Znači bio prebrzo. Zoki, ajde nam pričaj šta je bilo. Bilo je opšta frka tamo na pisti. Na pisti je opšta frka zato što je opšta procedura dok se auto moj dovede u vozno stanje. To je turbo koji ima čak kuler, to znači da ima vodeno hlađenje vazduha za turbinu. Imam ostavu gde stavljamo flašu sa ledom i tu ima voda i onda to cirkuliše kroz naš kuler. Posle svake vožnje se istopi taj led, treba ispustiti tu vruću vodu, staviti svežu vodu i staviti led. I onda malo dobiti na vremenu dok ta voda ponovo procirkuliše dok se ohladi. I onda faktički treba par ljudi da ne obslužuje. 84 takmičara i velika poseta prvog i drugog dana krasila je ovaj event. Pojavili su se dobro poznati takmičari u novim vozilima. Dženan Sirčo je u kvalifikacijama popravio svoj bosanski street race rekord, koji sada iznosi okruglu 10 sekundi. Damir Ožegović, član racing tima 1.1, nije došao jer nije opravio fićobusu nakon incidenta u Mostaru, ali su zato Ivan Đagić i Danijel Kovačić pokazali da im ni malo ne nedostaje. Mostar. Puno je riječi ostalo u Mostaru i nikad nećemo sastaviti šta se desi. Dobro, ali ipak si ti neposredni učesnik. Opiši nam kako si, pre nego što si prišao, o kakvoj vožnji je bio? To je bilo finale čega? Finale klase 10, kraj dana, subota. Prije toga sam vozio sam, Fićo je vozio sa Voletom i pobjedio Voleta. I nakon toga sreo sam se u finalu. A dogodilo se šta se dogodilo. Gledaš semafor? Spreman, da. Semafor se pali? Tako je, da. I krećemo. Bio sam malo ispod Fiću i puno sam prećao brzinu i nakon toga sam osjetio samo udarac desni bok. I to je to. Nakon toga nekih 150 metara smo završili u polju. Izađeš iz auta i? Izađem iz auta i pomognem Damiru da izađe iz auta i onda sam vidio da mu gori prednji motor, ugasili smo prednji motor i Jer on zna šta mu se dogodilo? pa mislim da zna, da smo uspjeli saznati šta je. Zadnji lijevi kinetički motor. Kukao.
to će on bolje znati reći. Mislim da su dečki su rekli neki da je tako, da su rastavili auto pa da su pogledali. Pa danas malo zeza auto, ne ide, nije u najboljoj formi, još posljedice do stara, uče me malo ti problemi svi. Nadam se da ćemo za Beograd skočiti auto da idemo u pravo dobro. Drogo dobiješ onog Opet sam dobio. go-karta. Go-karta sam, ne, prvo sam dobio opet taj polo, njega sam eliminisao. I onda sam dobio onu kao formulicu, međutim, što auto ne ide, neće da krene na gas uopšte i gubio sam brzinu i snagu na prvih 200 metara, kada je najbitnije. Obično idem 7.7 na 200 metara, ja sam išao preko 8. Onda bi start bio katastrofa, auto neće da primi gas uopšte, zato što pogotovo je to bitno u startu, snaga je bitna goriva, ako sam skoro u startu, pa kad zaleti auto ide sam. I onda On te dobije sa nulom, ti dobio me sa 12.0, ali ja nisam uspio da ga izguram.